أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليه ikom hala nimliyo nganyina mu wanono Mwenyezi Mungu anikeza khairi yajalie ike entia hatu isange kurubiao na haruma uadilifu na uaminifu na mkondo narikera tiba rirenge miadi yauka umuri waribakisha karina ubitsa haruma unafiki abwe abo ngarjuhamba izo ri aminio ekarijo karamba na ingarjo tsasama ekarijo karamba ndo ngarjo continue shaizo anzo mjue kartwanza rifanye u nafiki kwezi watukufu ngabo nukutwa ndaru ranzori ziadi siwan lelo enukutwa ya mando denamna aranzao ejumai jao ike undomiso wa sumani azali ambao Jumat al-Ghadab wa iyo de vendredi ya utungu na vendredi ejuma ya ufus Jumat al-Fawz wal Ghadab inungari fanya wezala zimuri recuperensi hatu batukufu abonganyi banu kwezi watukufu iyo de yamado yabilinge jola zimu rambilaneza kweli wananyasi wanzuani wenyi sambi wenyi salami ezetwabia wazire ndao ewanungwanzo turu au ngwanzo bajana matanu na bajana marandalo ngarjo zambale lo bana yabo ulona wantu nedewa pare waje shahaina mdugo jwambilwa izo koni zo yarendao ngarjo ukorisher yeshelezize bandi ya mafundi wambao shatudo hamba izondabo shanyutsi do hamba basi alafu shahodo hamba kwanza kokwa hangudo tukaujuenda rumwe jihadi shahongo juhamba basi alafu wende wafanyizo azali ya tukanza kamjo meani kamala hada ezentuza mwisozinu bagabo wanarugo wema izi yala zimu mjuwe doka azali ngufanyizo ngoza ukaende zahe wallahi showa komorida oraha besentu juwa tambidali bi au tahandali bi wakomori walisi sashe ezeno wazali yazirenda upia lelo hende hata hanjia mtukufu wachekemsi harengemba zina ya haitondo watondo wangu to ibe haula na masakala na majai ngamume ni 30 secondes watukufu mlobanu haina mbia beshe mdundaye babana basa nunga ranzuri la mwe haina mkomori biidhnillahi alkarim ejuma ijao ikedo miso wazali haukale longa rendora one ukako moringi wa mafundi au mafundo leonga rendora jokako moringi wa mafundi au mafundo ngamjo mbuliani watukufu 30 secondes haina mndu angalie manya nyamanzani wahe yakaubidia dunge rike batima ba nuri hadisi yeshelezizane ba kabasi ulo komori ujo mwambianeze rugo ni mwambia onizu na zinu tsambani mwambieni ho andu rifanya uhazi batima zinu tsambani mwambieni yabonga mumbeshe nori sala ino ngabo walo komori ngabo walo hunu ngabo rifanyo hazi ya ukaza liende zahe ya seboti abonge abo zazi zonge zifanyi wao ritrahi lwari hada lwari fanywa wijiri hibi wari daraula izo zonti pia zijiri yabo ke lazimu yo ikerisa ngasina strategy ndo aji lazimuri ibire dasina wandu aji lazimuri wa amini iyo de mani abo kayao ngari johumbu zidi hummeani ya uka na partager et direct na publier haina ulohule ya ridunge ili ya stafidi ili ya chiari saidi eujokana fikira eujokana razi wandu wenjugo aripara ongo ambao mruhamba jao banuti hondwani jao banunga mimala kadha nga minanoko kadha yole mana bokoba tu haina katirjo pariseze amana izo ifori vezara karim rejeni banu rumambia nizo mtijodizi wabo watukufu wala barakatillah ngarandi sao mwambie ni yaukana nengoni mwe duanjema mdu au qawlu jema mdu adungo ulamba fasayakfikakumullah wa huwa samiul alim Mwenyezi Mungu do ujo mprotejeni wodo ujo mhifadhini na ingu ishiyo zimuhundaoni ngujuo ya bilinga anzao rikeneli kalimalinu hasbi Allah wa ni'mal wakil
ala Uthmani Ghazali wa mamahum garanzao sonti piyari lovan direnge dossier ya hatu rihezo binguni hasbi Allah wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazali wa mamahum na wari ombedu wa yoni ututwa na yantihe ili wadojua bayo wallahi yonzirorana hitimana badiri hasbuna Allah wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazali wa mamahum. Mwenyezi Mungu kariheza dossier ya hatu yauka uridibilie urisaidie ezan kwa Uthmani Ghazali ya Dauda ino wandu ya loda enao po Mwenyezi Mungu ujoju wangu joanze hashele utujua ya irengele kalima hilo haina mtu ya dhulumu mtu Allah ile kalima hilo wa misure ke mndo aisha mndo hambele kalima hilo mdu twenda bala mbenda mdu sama hafari ya mtu nganyabo kwezi basi ngojoridiwa ambi Allahumma ewe mfomi watu innaka la tarda li ibadika dhulm we kujibi wa emru mahaho hoka ya rendwa nai Allahumma innaka he Mwenyezi Mungu wa'atana alla taruddu almadhlum ulinikamia hadi ukana kunau rejeza kunau neglige mdu ya dhulumiwa fa anta al-adl bawde muadilif قد سميت نفسك فاللهم انصرنا على من ظلمنا wewe do wajipara ukawe muaminifu we mwadilifu bahi urinusuru haruma wandu waridhulumia warumwensi hatu urinusuru bo Mwenyezi Mungu haruma wandu waridhulumia yabo ngani prehau rinji wa ala barakatillah ngasina muda banu auranzira disese manifuzatu zinu ngamzambondo ngasina wanyanyasi watukufu waheshesi wa shanzuani neshesi wa shamwali ngasina wananyasi watukufu waheshesi wa shamwali neshesi wa shanzuani shawashashi wawashashi jowa wazaja uvitve wabega okaisi dama wo kombo wo banazikupa orongo wao banu ezembizijiro mutitu hatu sharu mwema damanyo abuti pasamu chakula wabana wana zigumwe tena washashi wawashashi halafu lelo tika ujani mndongozeni bana tika ujani mndongozeni nyi wanzuani waika yao ngamwambao si wangazijaro umuyengani warabu wamba eka kutunda mbria hanza bahinduka jiyenge banuka bandu wadungu wameshele kama tunye pashe nao biyo wanivoti samrani voti shaisani fani mabieni za kweli bo wantuani na bon tinda nyoti pia amzabondo tinda nyoti pia lebe alamze wa hangu l'ancien ministre Shaheri l'ancien ministre Sedali Mohamedi du Kombo mtrumshinda wa woti pia shanga manteni mabieni ukana fala talumuna walumu amfusa kumtiri laumu si wangazi jana mjilaumu nyinyi ni wantuani mtilaumu wangazi jana mjilaumu nyinyi na mjilaumu nyinyi bawa mbelibo mwambe ukana azala negosier da na Mamadou enye mana mtu na negosier hit azalaka ohanyulelo mbone namna makaurenga azali lelo mparafu koni mwambia ukane mwana hatu au mbaba hatu au mjomba hatu ngutambi mwambia uke mwana hanyu mrumma hanyu ngutambi mwambia ukaka mtina prefecture umfanyiani les extraits de naissance mwambia ukaneke mla faranta mjaha yanga mduzu wao ya bata bachukua uchayi mwambia ukamjamwambia nikamtuna jana turu kamtuta haezi kamtuta hasambiga manzo matana matanu mniki wa mzine jawa utijao namna mekati njana inde ngoni ba yinyi mdungo urongo wa banu na muri marongozo wa baba hanyu na wazaza hanyu ba mimi torongozo wa hangu wa ikoni na wa mitami huli mimi fahari mitorongozo wa ikoni no wa mitami huli amwenge nyi namtegeleba namwapareza bwani habari na mwapare wachi ewanda wapi wanu ewanda hubi hunu ewanda wapi wanu lelo yi nyi kamtuta haturu bo wantuani nyinyi kamtuta haturu wala kamtuta hasambi wala kamtuta hasalami kamtina hachanao nyinga matao machana matanu na ralshiwi sede semwa filishani kama mtu azala lo jawe chamni kan ralshiwi shaizora bo nyinyi wallahi kale tengo lilo bakana azali mabanu rakuturo habanu lelo kuturo haban lelo garanta uri fugulie mwana hatu jena mna wafungu wao wandoa jiwa waenda sawa
ngaranzao sambia je lungana na sambio cha hunu na salami au ufungwe salami izo ndizi akabulazimu mzambe baibo kaisi wanwandu waona kwa usomo msarabu shawakati ngo tonjia ziberu ngo tomba majaya wakati ngo tomba majaya bo kaisi yakangazija kutia leo ya sawangazija yo ya wantwani bo kaisi yo ya mustadrani na tijisarkoz yo abosala mtaka yabosala mtaka bo kaisi yakangwa abo kutiele wema opoza wa komori emana mtoka maopoza makawe mahindi bo koti jom dungani mi kutona kati dungu shahere kutona kati dungu sedani mohamed kutona kati dungu mshida kutona kati dungu wow ti udungu mi ujibu anaweza nikiza shezantu zenu akawebeka go toranganya kama gari la tubu haze fure aweka ubere ngo jonongo la bokaisi kutielewa si ya sailono wagazicha waito tizamba hane na hii bokaisi wanu mdu mstarabu wanu kuna urengwa je jo wenza shonga wale kwa tawa wanu watawamba majabanu wewe wenge jo lazima udungwa pasapa bomzee wagazicha wajifungu gebala ilani nyinga mabao wagazicha umyenkani ba hafungu sambi hafungu salami kamjoja mwambie wagazicha wowengo wanzwani ba hafungu salami hafungu dopi nuide namne kemrungu haredwa nayi mndakofanya atwangazicha ngo atsuko jumi siri no wejiwendesa abage utotabana achanguro ngwawo na jwena mnanji yawo na jwena mnanji yawo bangu tochibulo ekamdaro ngabo tasiku tochibulo esuto bere sibisini aruma mnduboko kamtina maji kamtina mwenje kanyina lapitali hailawa wana hanyu wafungwa kabati shilio alafu lero mko tuka mchasubitia mbe kana guju ya laumo wangazicha wantaka gazicha ntwa ile esuto bere kaboto yenda bateka kajana ya sunya bandu akala mndu njomba ile sonye ngwa madai esini mdisande chesidi esini mdisande chesidi namna mwa bya ko marukana muhuza turu ya hanyu ngama tuma chana matanu mbadiline turu ya hanyu aina mko tuma chana matanu turu ya debainge asali ya jore ngata de hat na mjitamke wewe kazi ya sabana na mjitamke mimi tizambara ntialo kana maopoza ro mwali ro antuani ro angasicha ede na match izo tizambara ntialo chancilo jona maopoza wanzuani wa ojo maopoza wa mwali wa ojo ni retso hangu chao ambe wa horanti wewe walona na nyo wafungu wakati wana wakumuripa ngwa sheria wakati ndio bianda fungwa wakati ngamweshelea wakati ola enarifu hoikoni hafungwa tibure amadagazwa wadunga nawo ilicha amadagazwa aremwe bali fusema rumbo isamba sele chafa iremme enarifu alafu yule kaumenya enarifu yake kajiwenda kamjaka usheleze directeur ina usiko enarifu ngara Saudite enarifu hata yaji atol kamtuchia na usiko mturumize tahabu yomeki kemda uliliwe kemda hiliwe kemda fungiwa mduda ilie mdwa hahe kemda uliliwe kemda fungiwa kemda mduda ilie mdwa hahe aina usiko mtuja bande jano fumbu wa mutu ina salimu na ba pale na ontipi nika mfumbu wa udobinyi turu yetu izadi za mwafidishani na hata izora bokamtuanza turu hata hiyo kamtita minovumbu wa ilarifu banu bo kaisi minovumbu wa mamatu banu miuvumbua sana Hamadi banu miuvumbua Ashirafi banu miuvumbua Dobi wao pia mino wavumbu waongazicha wabonga bo ikonika bo mitambi nika bo moronika bo ihonti pia mino wavumbua banu mino wavumbua kantujibiwe namna mfanyao wewe lelo ngoja jambo ambekana hanyudo alo geda ba ulo mwema donyi utukamba kana wao kwa ntocha nabi hanyu alo ma wana bada wachitwale bako sisi ro bujaku nikamdo bujaku nyinyi yo paka obahibila ide kenga boshuhula ngabo indini ya journée culturelle ya ulele mama de yincho mndako wona kwa bantu ngani wenchi honu sof zaba narambia neza kweli bende de shatu waswiti chabana narambia neza kweli ngama tauri waneri range tururi mlikani manu ngafikiro kana kabo mtoka umaminini ya uka 2021 fanya roko hindi leo tuka umamini kwa 2021 tuka fanya roko 2021 fanya amadindi leo tuka umamini kama tuka fanya roko dasara bilia shahiri na sedali mwambie tina webara mambagasi baba natamduka aya atemrumshe mdala leo daina iranzi ana ubuno no mtusa na ziranzi mkatuma mimi ngejuze mdia duka kai sisi karalinde haina ila ni kwa majana maili sisi ngaralinde 2029 titi bagomba gani 2029 2029 ndika mimi na tukasema fiti na mtawa ni mwede sana bekere mnganyinyi kanyi makosien ekezi ankilizani kazi da bisafara uzende vacances wallahi ngamjo kasi sisi wangazi yanga wana waku
nganga mjo sema lira liliwasu mabakane ke hawasu ilinzwa ne garjo mpasha itwa na ribe ala fois siku ya kwa wasu ili nyuba za telefoni shabanu abantu kartu mtiribuli rabi abantu mdo sisi zaharani la si mtiribuli raba ezari murabanu basi chauni kasila wa kashaban kasila wa kadobe utoka ula haina sunguso jayo ala fois kati ya kwa utagari lidao izo mabaka mfanya ufanye mbese telefoni kamtita aturunga mansao majana matsanu na ralishiku zedi za mafidishana wede mafanye maupi abantu na December utwa mnikanga batu kama wangu batu kasimi ninjuwana mana mtanza mwabileza kweli iti weya kaula de mfungia ni mbabe hangu abasana tiyambe ti president ti fundi ole kamtoshele mwanyanyanyi kamtoshele mrumshe mwanyanyanyi bo wazate mwede wa aeroport mwede marenge ya funka mwanyanyanyi waupia Toi, waindo la mnashu na untu amilika bana yomkomori wo na mwishe hizo kambarati na mudaze mushiranzi. Na mudaze mushiranzi. Tjari tse baba iswa bani chaka tamu kamchaka zomba zamani seti mwambeteki. Yani kamchaka zomba. Tu. Mara tse zomba. Agora ha na miwe bwa komori mwani entre samedi après tout moi meranzi mwone ezakado za jiri tu na mdo sheke anvie kant ramana wa pia waudo wenyi sambi waudo wenyi salami waudo doana na sambi no ana na salami na mwishi wodo la dugo usifu azali na mwishi na mnako msifia atinomba kredi ramana wa isopi waudo kutukamba wangazi yao uyenga dobe nyingi watukufu ikawamba limurunga harma ICTN kama hutunyanus salama na manisho la hanyo na mwambiani tu hamba vanira harma shwanga sha ndege sha hunwani anda iliomba muhu wa hitaula babamdesi sali asumani asa waswida harma shwa shtukufusha namna ikao amba atu anahikiwa na wanata mwenshi kabisa yenge maana mwambiani tu hamba muhu wa hitaula ari wafa far hari mwa shosha mjoni na mekaomba shinde shosha kufushahe banda iliomba shosha mjoni shosha kufufu ikawa alhamdulillah rabbil alamin shukran muhuma itawa waye rengwa fexe we rengwa na nata mwengi we fenzewa hari mwa shosha enge babo mbaba mlezi wallahi papa mlezi azali asumani hari mwa shosha ndege sha mjoni bali delegation nyingi za mbali zo ziwasuli hawashimlenga muhu wa hitaula rais azali asumani mbaba ikawamba uno mbaba mlezi unde mbaba wa masiwa unde mbaba ikawamba alhamdulillah rabbil alamin shukrani rahimika na shukuria banda iliomba mwezi wa 4 mfu ikawamba ashira fikiria masiwa yake yani hasa kwa na social mzwali inge babo ya kusema mbele tu ama mbaba mlezi azali asumani mbaba mlezi asa wasuli hamwe nzwani mbaba mlezi asa wasuli harba social nzwani
namna ikawa amba wanadamu wengi kabisa washa haushona hiki mbaba mlezi harima sio shtuko cha kunuzwani na tusipo mwambie ni tu amba mwa pamoja na mwandi mtoni namna ikawa amba muono delegation za namba za posha zimla hiki hasa kwa muhimu wa itaula mbaba mlezi rais Azali Assoumani namna iliyo amba derasini suka harima indege ya ini rolao Royal Air enge babo maraba yengi na mwene aeroport ha harima sinsa sabam namba na kuzuru mbele choma mbaba mlezi waya waswidi le pamoja na Zimikro pamoja na Tony rango hunu wani ajwa yede mana yakawajibu kama kudia news rijikaribishe hasa twan harma hunu wani aeroport ili jorna hiki mbaba mlezi wa masiwa Monsieur Azali Assoumani region fete amba unu le mbaba wa masiwa unurungula mbaba mlezi wa masiwa ya tukwezi mbaba mlezi tusubutu rongowe amba unu le mbaba mlezi wa masiwa ya tu aramenanga harima social mzwani musona namne kawamba delegation nyingi kawambazo sija simlahiki umuhu wa daula mbaba mlezi namjona biekani to weri rendele ma ministre mengi agala tu sabo tu eda renga jipo ya sonya chat general ya wasuli bane ha wallahi kimbaba mlezi modewe la karsiria atuko wonsi resimo ngoma unde mbaba mlezi unde mbaba masiko kwesi musone delegation nyingi ikawamba range za parancharu nejolen zo za harma aeroport ya wani haumlahi kimbaba mlezi watu rais Azali Assoumani sikutoro kwamba sosha nzwana alhamdulillah rabbil alamin sho mvenza au wayeshi venza namna ikao amba kashuru mwambeni ndadi ya watu ewa shesi wa shanzwani sho mbenza ngewa nunda wabana haramu wadungu amba ukana si umwengani ya umwengani yo mbenzani ngena mwemambi yeba yakombenzani yafunguwa wanahanyo au banyide mwatongeza yafunga sambido do antuwani pasko ngo antuwani wamba utije unwe kakutufungwa karna uja ajo mfungua yafunga sambido wantuwani mwambe Azali yo mwanzani monti na rinante babi yoranti ha hai majindu yala ya kahazini au kaja kahazini wana haramu wanu watu wangu watunga uzungulia aina mahala papamba hindu wale aina mahala walongo mawede wazine shangu wanzao wakomorea ruwa doba komo hazini majindu ya kahula pia lelo miyafikiri ya ukabanu mroha mweleka mtuko ureka hasi kaptuko kamweleka mwenu mabahu ya Azali na boka buhazi zabidi zifanyiwa banunga jibara kaptibanu majindu ya daya elewa ya ukanga bohaziko moria bidi zifanyiwa woti pia wajuha wende wahimi o aeroport ebala kwa jajo awila libo masiho ila lera ya hazi awila tilera ya hazi na mnijibu yao elere majindu yala wamezi wala elere wamezi wala wenda wajazo aeroport pia ila lera ya hazi awila tilera ya hazi ila lera ya hazi awila tilera ya hazi elera wandu wala wakahula pia na mnijibu natibu watukufu na mwabeka ila lera ya hazi awila tilera ya hazi ila waifikira kwa jaifikiri eninga manzo mdo tuwa ina mahala walongo mamweda mwezina ina mahala wapandro vina maele mweda mwehila alafu mabe wakomorwa bakimu hazina tejuma wake kwa swale chuma uishi wanafiki alhamdulillah pasaka joro kana weekend ya timu parce que informati ne mfumbili karna ufanya hata hazi ila lera ya hazi ila tilera ya hazi na mabe wakomori abake ila lera ya hazi abamdu mnyumlipa ya sai ngama nzo mdoda mozungulia no renga ndo jaomba huani alafu mdo ameandwa bakomo hazina tejuma wake kwa swali nganyibanu watukufu Vanga miele wao. Abara ndilelo batije mnaharamu bana. Rekayemu mali rekayem tswani rekayem gazja batije mnaharamu banu ajamba wala uriyenga wanucha ucha. Le jour férié de namna yobo mtukufu bienvenue. Le jour férié ntswani lelo hawu azalam ni kanifeti shejuma ngamdo fanya hazi. Ngamiele wao. Na nishe mnaharamu yaje Facebook banu yaje ambe kananga sija oriyenga wa mali wa oriyenga wanzwani wa oriyenga haina wangu tungo ujiyenga o wanzo wa jilibere ngwa jilibere o wajanta o bushini o wajanta o maroku o wajanta o dezenti za jikombo wa shani mo ujiyenga nyinyi haukanyinyi
kamtina hata mpa prefecture umfanya ni extire mndu kwanza ba extire au carte d'identité ngurongwa mvio ke carte ngyo majana mani nyinga mliba usizine abo tu haja abo mjamu msigiza tu yikajira nyina kamna haba habiri ndaba sambane de chimbo tu yinganyida nyina bano edo byamba kanashe bomze kairiba nukanga tambiyao do byamwambi tu ata mumsonye ya sare ama ukumbi ntiwe ndo ndwa ndo arende ha mama hitidi eli nuva udali bilidu eli nuva udali bilinu karishirwane inna lillahi wangonzo nisekayote ega mwana wakaptuoda inufarizira umezi karishirwani edarengele so ya mzazahe agodafanye costume ya tekaravati ashile no iwana ezitobya ndizino sitobya za kisaramba afibo zirutwabia za demi ya balade salam taka ya balade mjomba wamba inoba costume wa koti wa hajuba wa hadakila wa hizo zote pia wa tiriko kwa todarege iromani ufanye chati cho baraza li hata kwa tyo nikazi msihili inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tihali abo tibona ndo kwa zero mani na ndini ya anayitika bimegetika bale mdaso jo mnambo balanga kajata mdasutia au yatia mnati tiya tamna ndino omoni esito bere sibisiru wakomori elle ne va pas libérer. On a regardé elle est partie là ça on doit faire un costume ouvert. Tahinga mwambio liba nulelo. Haina mbruna tsodaza ya parita masha tina uba mndu nafasi ya jamani ya jambe wangazi ja uriyenga wanzuani wa uriyenga wa mwali wa urianza ja ucho. Washire bo wanzuani watondolo antibe pia maore. Wanzuani wangamizwa pia maore emana modonzuani wangamizwa maore pia emana modo maore hindi da wenti ya rora bo emana enti ya rora dem na haramu wo maka umdemeze ngoma gariyele wana mtondolo mulwa wa pia mfu obarini mfu maore mulwa wa mfu pia emana izo za munda nindi dabo mtona la pitali mtona mweje mtona maji mtona msomo mtona unono mtona makam ezo yacho zifanyando dem na haramu wo imaje mumrenga bana doi toy enga batu buha wanzwani wanabekana bomze kartina maji kartina mweji kartina msomo kartina unono urifungule garanzo sambia fungula kamna mwambie tikamtina haja na baada kama zoma jana matano na majana mfukare wanzwani wafupia maore wafupio barini hasiba bude mna haramu woi macha mwamrenga mumzini ya au mwamrenge na mnaini toy ngabo mndu mjomba toy kaja tonde mndu mshia mwabekana bo ubanaro ha urenge mbaleso ya hangu ngondo wafanye costume vai hoibe yoga mtoto kote vai costume abata karavati wa ikajaunda mndu mwabekana bomse eda zambano wambizuri eda rafeni ya amil haq ibanu ko da hobi bom topa da onele pati la kindu zate do vai ezitobia nezibisiru wakomori karishirwani nensi maudugo jona mndo da va costume ya roman ezinu ndizabachesini ezitobia nezibisiru ezinu ndizabachesini atondu matati kwa chafanya jasini atondu matati walo komori njaona mndo da afanya gauni la mafitsena mna la masakala na mna gejuze mndu mjomba tonba ministry ngodo yarenge costume ngodo yarenge leso ya parti wakwa ingedwe ndambi yecho jona mbo haibu hu inuleso intitamba ya Syria au koto au baibukat inuleso leso yomba indini nyangu leso yomba indini nyangu abugabo ngabantu likasisa hintu walibabanu yanfera ya direct ya lelo inu de juma ijao yambao Jum'atul Ghadab wal Fawz vendredi la colère et la victoire bi idhnillah Allahumma amin abelelo kamwambioni bo wanzuani tindo alor mwe banele bya lazuki wangu abobu no watukufu no wase wahangu mze Siraj ben Matundi wawonti pia tinao dawala ndiko cha wanajamba nzani uriyenga emi mifahari ngamtuka awangazi ja uriyenga emi fahari ngamuyongoni sabari mintu muyenga o muyongona azali eyamfungiani o muyongona azali mwakana la pitali ya tu irengeza o muyongona azali eyafunga sambi o muyongona azali yatumnika le prefecture o muyongona azali eyatongeza mweda mtuko ufobari ni hansaya mweda moulwa wa motondo la jantibe maore eyabotinjia na utinjia emi kamina ngwena mtuka mbasi wangazi ja muyengani mimkazicha
ekutora kamienga mdaili yo sambi na salami na amba kazalingo mdadoni nebe asumni kaneturi hani edo bi uno ntwani ya bulo madami ngeketsijira ndo waze shaheri waze fundi kombo waze ana wana zikimwe ratitivizi kume kitsikiri sha owantwani wao do aloda wana asali ngemantsani wanyu asali umwantsoni mwantsao emana mtso mwambia ukana bomzeba nukartambi hausi wantswani hiti wakoso aina usiku ya afani ko jongo to biraja hiyo we fana na fene siwe yungu kutomwambia nikala oh baba mlezi papa mlezi weti mdu joka gasimta na umasi wa ungu jodura ta ugoshi alafu le nomdu koshka uchaya one e accueillir ya jembe kana ngamtambi hao nezi mundaoni zirabu kanifieri ni kamtina haja na turu mdete zirabu wati jamdu wana jana baka katina jana nge turu yetu hai wallahi nda mina mwona ni 2021 kama tukoma minini sana na mina mwona ni 2021 tukoma minini sana atero hangu ntu ya mini ngejiza wa mini mtu ya dungapa wende tukoma minini wanu joka nganyaro mwa bwana ranti jana tito weze sekre leonga mumnikoniza saya megoni mweri yale inchi yede ntu wani tinda ila ya mweza shonga ndo ambako tukofinalize tinda ila mweza shonga ndo ambako tukofinalize bozuki wangu wa bobo she inchi valuri yangamia kartina mana au kangu ulini ketera chao ngabo wandu wallahi bila irwa ni kama mapesa yende usiku ya bidi asali hacha karanzori jono kwa dibali le telefone arengezo bweda likasali na bala enda renge acha kurone sa kabala ngwa si bwa popu mtsiru ne bodi rango na mneni wanu banu ezaba pale tizidai hakura hana wenchi 1-1 na wewe unja paru mmona bamona tuona fa iswali na suparo na ayimani na waoge juice woni amona hema so hangu ni mjua wa madagazo na mutwini himi waoda na waona chao akaribu mami sio wadunga baminja paro waona shangari wa daily yao tanzambia jana bie banu namna njoka ureseze voti za 2029 abonu wawasa jokanga tukakana turu ya 10 ans wala tukakana turu ya 10 ans wallahi yoni mweza kidogo chama gena riziye turnatia mafiti nona baba nu fasira banu wanu kamtina jana ntinga manzao wanwali 2029 na bora na izora bona na kati azali yalo na bahiru kutomlika ni unuko mtachaburu wa aeroport hunu mapesa majo washiwa zilapitali mapesa majo ni kwazi hazi tani mjamu himi kamsingani yao yande mapesa joka yafanya prefecture nzuwani yande mapesa joka mundu ze hazi wandu aranti onda ofa mwali onda ofa maore no tondolwa no rendwa chao yande mapesa ngamtuko ni kwa moto maboshoni moda ma ule ndo vino mogomo hila au mobaleze ezi yasiminine zema umoja muhuza mwida sana abobu daena dobi ndamana kaisi na beka na grupi ala fuate wandu kume wataki wangu arongo wanyima bakipia mwede mwade wa himila mno bachao timanifu ti reclamation ti mbana ngotika chatamba salisa yuna katazali soro buharu mona ne batsobanu ala funyo gamazoni mundailie ni turu hanyo abasanga modo mabeka modo mani 2029 na bo 2019 fubora hezele ba ya mwamba kamnida turu yetu 2021 kamtina ngo mafanya mdawa ali mwede sani abange abo bokaisi mtso ambe bazana ko zamradi wamba usomo usijao dorongo kila ba ma do bokaisi utijao dorongo kila ba ma do mafisi wao yakana wanga zengo aliyenga okartio le mapoza enyinyo opoza wahanyu wabo ndo ko kana zalia wenu bankweli msamde ko kana ko ninga modo mwamba kana mwamba 2029 Allah kasali yaluna intention yaluna ni yakana yarenti eziyo da eno wana azali ekaka mtutu azali wewe wandu wafu hahibi ngujokana ini ya jom parisa besato jomla aso jomla aina jo parisa azali bana wandu warengwa otage ebani atuna ngwa otage ndo bwa tukofu wandu warengwa otage pia banu elijia tu pia inengwa otage sha umwe wandu wene sakana na rende washashi sha hoda wa imena mnainu nesema unozine na mnainu zonti pia na mdeti hai mathala ni warengwa otage ngasiri lo faransa ebana ne lelo ngamjoka urongoza zuki wangu mtukufu banu hapo Abdurazak Kushansi na mdoa ndio wandu ndo rumesema nifu ngabwanzwani wenji walo Paris ngabwanzwani wenji walo Marseille ngabwanzwani wenji walo Nice ngabwanzwani wenji walo sikadwa uno wenji do usiku akamba fida natiji en juin antija marche natiji ndini basi wotenda watanganya usiku nzima basi era basi wala wasiu mzese de ali Mohamed wobe sati mono kadonzi makado mbiliba shanga mjoka garu mwembo ana yo urombele ya zedu wange zemetira mshinda ese aboze zemdama ese wawuti pia waona ngati waona watu tibizishire na meko mitatu alafu rumaisi washiro na ruzi majana mro na ru kume basi wado arunga ushaka wenchi she wenchi sound wanu ngati si waona ho
sawan kama sala jo mstahini che yazala jo atofungua sambichi azalika na ufungua sambi akajwa kanga mjibi wao mdoni kwa majana matano zibadilwa na sambi mdai majana matano na radishiwi msibadili na sambi abuge abo ne gujofabo ya twa do mdidao inu ikobidi ke bosa e ke sambi ha onendi ni ikobidi ya jiwu elelo e ke sambi ha one afera inu ikobidi ya jira hitwa lelo yambe ai wandu akobidi wambe kona ngaritambi hao dindi lo mdungo ulirenga mwabamba mlezio antantuani de jina haramudini salam tukum abuge abutati mjibuni eujo jabanu harungo asito jari mjibu ya ukana si wangazi jasi kari yengo wanzuani wala sikari yenge wa mali wala wa mali wa kwa yenge wangazicha wala wanzuani wa kwa yenge wangazicha sisi riulili wa faiswali riulili wa salimu riulili wa mutwi riulili wa ayimali riulili wa fahadi riulili wa wotipia ngasinerash ke mijia hatu waonoka waikoni waonoka kwa ndo arenge azali izo yarenda hamada gazo wa mitamilungu ado arenge azali izo yarenda mutu yada abasi loji ka shaskar namba wala onzo ndo pula wa doriu abasi le jienga au si isi ndasijaba kana si chau chau rijifanyile nayi garijienga o parce que mjua ikoni unova na bada au moroni e mwana ndo ulo afika batima so mkabati unono ndera mregele chindu ilo jinara mwilo jirro amantori swali senso wa majilisi senso fanya chonto fanya hatu wazungu ngwatuko uriona kana si wanafiki tuambe mndo inguri wonga ba dictateur na baina bana eni hapa maere kasucho hula nguparazala jahali mwanzo jalika nukapchilo mpara ja mtelea no andoshan na hiyo alafu tukao kali bana tukao ama jili singari mona oze ngoma ngari mona oze swala ngari mona mais vous dites que vous détestez Azali il est dictateur mais par contre vous l'invitez partout où vous vous trouvez c'est malheureux faites quelque chose on va vous aider puisque on a compris que c'est vrai il n'a rien foutu dans votre pays ils ont des gens qu'on a mis dans nos agenda on a garwano hai ngaruano hai abuge abo sambi neke uono eba na mumbeshe ba video inuele yaione uka ekega ugola lodo parele shahada ba hate kwa tamba muwe afe basi katsa yes singaranza udoja wanaenda mfomwenza na mfumbiri udoja urinika na mnike majana matanu ya lawa ndo shindo nenda ule mbaindo ya yale basi kalo jodo uzama unarilimeze mwa uneze yasimi ni jerudo hutia na siku joja hon kamtana kamfikira kana kamna kwa timu joma bianeza kweli diero inangwa wandu mabo havoti kadondaru mabo haturuna tima uliliwa mafungiwa mtona maji mtona mwenje mtona mdoni cho sabelo utwa allegation tilongeli chao vanunga wandu wa mona wa komsirini wa mona ngwa tuonde sawa bisasira mena da maswali ala muhammad kulu wadu mwere mreke kulu Allah ni mwire nikale chindu hilo wa wangazi chawa do za tola albadru alaina wallahi ya man rosona roho pi banu mnasohindi mjoma na majiro bari ni miele ema ezen goza mhunda ni Mwenyezi Mungu azibutulu Mwenyezi Mungu nabutule masahiro wanzuani wa eziwayo ni asuma na azali no andro hahe ya butule masahiro mali wa eziwayo dana rika ndo alinde tur mdaba ni mwede sana danyina kamdido tur wodo pande u asaka singari endele yao ni jibwe mafundi baba anu ebahati wa hunda dabara lo shiwanira nzingera kauto madzini hunda mafundi wanji sisa tudo hamba ngo hamade manotable ate manotable zone zotu ngo hamba manotable hamba hiri ke waisa bom nyanya no msasa abuge abo mbeta bwa beja wamba msufa mdijera beja boma emane ngondo walo lenganze katwombe zo Mwenyezi Mungu na mtume wa hamba we mbeta bwa beja msufa mdijera beja wabuge da bako kata wakati ata siwenzi lo baraka jaile wako jabe mna mwana washi ya zalahu katuja tawala ngo bojeba lo msizoni wama ala rasul illa ikaisa tuzoma pesa tema poshia zimbi ngojukanda ari mwana ile pepo wama ala rasul illa albalagul mubina yode ayanti mako yeshele yabas wama ala rasul illa albalagul mubina mimi tamanje ba ale bali shende alafuna mtikelo nyima fundi ngomba si chatu ramba si singartambia ashe chatu do hamba bati chafundi ali soreke saku ngoma zora be ko si chatu ramba sanyo do hamba da hala yabosha hodo hamba alafunga nzo makoko hatu do tukanda do waoneshe jihad mtume hado hamba waka udo tuwaenda arumoshe jihadi ya bati chao yonjila naziba ndaye nao baraka mtushe ndibo farahani na fahadiro baraka mtushe ndio fundi akente alichangudo hamba bas ewe fundi mnajana udo dezo mvuza haho ulo na emana utoto tuwa wanjila naziba nini banuka mina mjomba hangu ulo liyo haparoni par usiku ilarenda na zele baya la fakr tani parabalo shide bofa wanwele fundi wa banu
gari sa mdu bani hawa ndo adonjaru manu kwa za violence na mabaye na mdai kutuona idara cha uloni ani inzabala shantula zanja joji buheste sha ebala mtume hado habasha hangudo habasi batibo hanjanabe na wondo yamuka inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa ilabe shangebe she jihad ndo bujukanda wan kwanzo watu amini ndo tukanda ndo ni jihad aina mdri ayi fiza tsambe shangudo habasha hangudo habada ngabole bujukofanya ngado habada mswaliba huko kuswalita na mfunge tumuke kufungu mimi tamanje mwambie ni basi la mtu na moja mwa she jihad ba mintu tsambani mwambie ni basi hewe Wangani bado kamti wanu wanyu wo farhan. Aina mimi tamana bebahi, enga manjer fanye. Manjer fanye. Ha, gabidori njilani siban. Gabidori wani li yadin, gabidori de place. Yode mana ramba rifanyishe jihad. Na mtoe mapesa rifanyishe jihad. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusikum. Na mwanishe jihadi. Heze mali za hanyune. Sija ukwasi. Batibe mimi changi satamba ramala rasul al-balagh al-mubin al-balagh al-mubin ndesa basi yo kana ni mko jamba kana tamba na besa bwana ngibana utoka ufanya ndo keni mko tamba hamba yambe basi utoka ufanya ndo keni mko tamba kana mimi shangu ndo hamba basi na mnabi utoka ufanya zeno go batibe litamba na mbe mtimbili tamba na mbe bana utoka unaenda kama mwana wakomor na mmona undo ambassade ya Kuwait izo barua na kauzi hayo ngwacha lawa nirenge tinjo moni yo edera raone se ezembi rione si waozo kamona embabe hangu bwana yinu ekede bwana yinu biti fanye babe hangu chikaja shimri ambe kana wanu shangu do hamba evo hamba ya tuishi yamga tukofana garjo das ifori jueri watsahe ifori njilani zibani nao kabata kana tsamba basi amwengenyi mafundi kwamba ukaye ketinje mara udeplace juma yabe shabaki yabo hindi shabaki yabo kamnaenda maswali ize juma haunga mwenda maswali lera lazima endo komlido ade mafundi na mtulilie endo komlido abo mafundi juma ichawe inu kama ndo mbili Jumatul Ghadab wal Fawz, le vendredi de la victoire après la colère. Et mafundi wa Komori wallahi ni mwambia ni rongo na msali mtume sallallahu alaihi wasallam mufti katira di wallahi juma ide place wa Dr Abdul Hakim katira de juma ide place mafundi kwa tiradi ezajiri hindi o ministre des affaires islamiques ndesa sanyo kujogulomba mshahara wendeza haungo ngosinyao banunga mwambao etampo yihiba abunga wenyi mafundi mswali zao mwajoka koza jiri ngamkubali yoko ni mwele mwapo ejumwe lera mwele mwa ibe humkeka munduze fadhila pia bo wa Komori alafu mfomo timlale mdosi uhaneze bali neze wada haneze dede mama ne mfumbili haunga mabao non on ne touche pas notre vendredi embabi inu ekembuli ya kwela azali ya swalize juma abombe siego tukauta ila rihale ke mruha lolo abazenda bwizongi zwa taba sa mruha lolo ngujwa kanso wala mriya zawana majana mararo wenji majana ngo mitano wala tonziani jana katu awaba wando jana geda alafu aja kensi onria ukaja onria yodi azali ya tukaufanya basa inake mkubale juma ide place wa bazali ya basa ko jero jakete endo nere mepenalty abori wone eke imani leo Zimbabwe nanzino ni banga ni la Zimbabwe wangu zeli zo azali ya mbakisha na baba inga mtukaza azali afanya rugo edite azali ka mtukaza afanya rugo edite ufati ntoba we ingemlemevu ama ngena hamu ama kajala mbaye katina ba vitamine nto mlauzise ndina yole yabakisha ba azali besonga ujolo jai kanto shumbani kanti one izo mtukafanya we ambe mara ntendeni po penalty ngeunjira Allah ekemkubali muuliliwa mfungiwa kamtina machi kamtina mwenchi kamtina utsomo kamtina undo kamtina baroko mbloni abahate juma ya ukamede mata mafira wanikobidi nyinyi hata mtozole asubuhi wakomori wake kwa roho ikawbidi yake wakomori wake kwa roho msirine juma watoba kwa msirine hata basi batani yakana shatudo hamba ashe leo kabati shatudo hamba leo kabati shatudo hamba leo bo mafundi
ni fundi ujoenda swale juma na ingu jokana kabati muduri tu hatu halelo ngamwanao kachamba anarizira antijerifanye amjeda nzwani bo masi unakaenda rende akaenda tamie bahi uono anupia na mdamu hazina basi hazizo bakabati hazona na mjewa aeroport unupi dobia mbokana wanungo hazini na mretsira nzi na debo masiho banungo hazina 37 heures ngabo yambe namna hiyo kabati parce que olenda kabati yamba ukana nono yonge joka nziro bomzi abasa banu uno abahango ngodo atahintire le ficho la ukana cha kabati atampa mrubu watukufu parce que yondo goza yeye de wono yokana akairi fanya namna hiyo abange mdatsi acharitezi nduna tiritezi usikufundisha mwambi bwana ya jahunu amona wallahi ile gari langu beseli tsambazo kado tsano au kado mfukara na mmoneze ngona ile gari langu chanja kabudambia watu izo pia wallahi tallah kado tsano chanja mbia watu ile mdu atujo kamatizi jua kelebanga manzo ni parise hajona bese umuri wa joni bakisha ntojo visa pirizo. Ça c'est bon, on vient mon arc namuo, abongi abutskanza no bieni bo mafundi wa Komori ni de marisomes abarekezi landrabo kulli alhaq walau kana mur au kulli alhaq min rabbik faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mtume habana mwede na kabula eke juma ijana mreti zo mdonizo mwede hazin la ai na rifanya juma arika bo mnafundi wa kizungu tuo juma on doit adapter la prière selon le travail c'est le job ah mwenyezi Mungu habahindi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum wasau ila dhikrillah tamwede sajiba kwa ngo yabo tena ile maana Mwenyezi Mungu abahindi la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul Mwenyezi Mungu isahaba bakabatiza kwa mtenda janji yabo tena haina fundi ujoenda sana na usashenda ida mengu swali zo juma alatize wantu zefadila wo fundi ufanywa azali hazi wo fundi uro azali shawo fundi uro Mwenyezi Mungu elikubaliana hau baina mtawo mde maswalezi aduru mohanyu mtawo mafundi wao bawo mafundi wa fundi wambo ukana mimi shangu duhamba wo fundi mnafiki mwenza rabo ubu sino mtume hatojo kanto msirini ya dohamba we shahodo haba mwanzo mjinga ne leda abane mlevi ne utujua de utukanda wanishe jihadi shahongo tukantu no msoafu domba qala ta'ala nguhamba qala rasulullah hamba na mswale juma le rakadha alafu kuna haida shango jamba mimi shangu dohamba basi mimi ntutafitina na mtawali mwede sana fundi ujo ambaye juma iswaliwa wali haji na basi rafili na dobi basi alafu wewe ti zambia juzi bo Dr. Said Burhan wewe ngoni mwandu wa somandro wewe amando wa bila wara romando wa soma Komori yao Dr. Said Burhan Dr. Abdul Hakim wewe ngoni mwandu wa somandro ya aya wakati na Komori nyido andu na mbwa msomo ndo dini ya Kiislamu emanu zabari maturongo wa ukaila yukira weke kire mrio ulawa ya Johaneze nguwe na mnaila na uti mdo ezabari maswaba kana na mtowe aya mwambe kana yukireke mwanzwelea wana mpira hamvu mrujo wa ure mwa hafu amsaidi azali shaka mna uda za harumweze ngo zari hunda pia lelo azali amba ngo twanza kubali asibabu ya Mwenyezi Mungu mje mdo amba kana yeye ukirefiki yamba chao ambalize rizanyi mwede sana wallahi Mwenyezi Mungu ambenwa fikiri kana kama ndo masome hata mje mdo amba ze doktora zahanyu msodoni kwa mishahara yabo eso ngo jiro matuju yabo kamtuone uli watu ile yabo kamtuone ule viulo yabo kamtuone ufira ze tobia mbisilo yabo halafu lelo azali ngo tuambe nyoni mbaro homa bangana jabe ya ukiri shafi haba chao enyi do duka Maliki na Hanbali na waunyido adunga da hobiwa wao ni mdugo mabiani Hanafi na Hanbali na Maliki madhabi yao kama paruka na haja nayo niso baki da nyina Shafi mbasi alafu leo ngamo madhabi kadhaa amba chao sha madhabi kadhaa amba kama zile leo mtile kana madhabi al-arba na mtawari mwede sana bari jwa kanyika mtina rogo mziwaza wakati lela mone nganyamado wantuan wenda orenga azali wakati na rogo waziwaza wakati na jana turuna wakati na jana sambi tobabu na fe afula no wadunga na wafe ekeze ezima chana masanuge jotaro la wabanu mria senda hule ndebere no mnavu ya jira pia yale bas chede chamfiti chwantu wali wakati na jana turu Allah wakati na jana turu zadariba nu ateturu yoketi muhimu hata haina fundi wallahi na tumono usiku abadakazi wa ulawa ya hafa na tumo no siku mutio ulawa na tumo no siku mbeni wanjilo wakau tafanywa wazaza hao no anashwa hao no andosha hao warudi wa ulawa wafe wa wahibi weze dhahabu za hao wafuma aina fundi ya turongo siku ilamba kana analikera tibeza lelo ti haki inti haki wandu abagwa swaliyo mtume wejioni kwa jamerite wende wa ulawa na mnainu kwa jamerite wende wafungwe na mnainu kwa d'ailleurs le 12
le 12 octobre ya mwezi unu omji mtukufu wa mbeni wa mparaoni wallahi banu tionola ola tijali ala mani tijala moni tijali minyomu tijodolobi banu toujours nguto sifazali ukanga bandu alo iho pashahale wa ntoma ngaba oneni jesak mnahara mwengena niyami hata banu besajo jiwa ba ulawa wasaya basi katiriko gutodoe gwandu alo faransa wende faransa na kabula kajeda ebane bari banu ngaba ndo bushini watuja faransa wende wasoma watimize bisomo ngaba wende la Réunion ngaba wende Maroc ngaba wende ebane mana watola utima banu ngaba wasoma komori abo watimize ebane wabesa bari lo totodo mbakalo bimga mjoba chao sabwe juba idu ezayo na vuba yo mna juba wanyikudu ola wallahi ke balu mndu mbeni ya twan wele ulo na akili ya tobele titu ya wena zali zonga sino ndasi wallah ezero kwa tsubitu mwambiani wazali wenji wa mbeni watafanyi waneleje shididi wasa wavunzi wasa mimi ti wana wabwa wachao ese mali zakayo zihibwa ese tele zipasula ezo ngabya tusiwana arafuka kumndu mbeni kweli ambe mbeni ya doa ante mnaharamu wena mdafira bara Israel na watoka kaja fatiwa ese ndo kwasinda pi ile tana jishanzi le la rondo la yola jala vuriza mbeni ndamba wa mbeni baba no michi ese baharia masangizo na melisi nji aina ya hele yabo mandarini go tsamba yunudo hawo ina aina ya budo moroni ya bwele wa moroni go tsamba yunudo atu mi moroni Allah tizala moroni ole pitale ni maarufu shamjoka mtata hangu mikoni mbaba hangu mitame huline mbaku gabon mtuka tena bikana hatu moroni beti parezalo ole pitali ya ndabala naka zabari mzuko chamo muchai marheda tsiba kama mndu mbeni ulo nakili wallahi ya tuanze mshanzi huu ila ji papa msavile de la rondo abisaka la vile de la rondo la hiyo jela mekana lo lambeni mbeni da zo mbeni wale do la fumdo abakana ngoma twa saliten mana raisi mama anga mtoto udaisi akisanyu asabu wana mapendo ndo kwamba wangoto udaisi akisanyu watina ulapisa wewe kwa udaisi akisanyu watina ulapisa shaye ngoto unibu wangoto mbagu rumwe ya je le watu yariwe yarifunge yarifanye kamna mwambekana wangoto huruma watina uhiba ngoto huruma watina upashi ya boko wangoto jwa ukana nti watina ufanya chao eba nizo nikamtuza mbabo machintu eba no problem wao de malap inga problem azalindo kamuna ulendo hawarenge pia wanafiki wala haja nao kabatiza hazi na mje pia ndo fana wewe eyitse jabo kujonda bayiba nunga manzoni mwabie no skwalelo bana ngabo hazira nzori ifanye watukufu ngabo hazira nzori ifanye mimi ngami makini ngami bien auka wallahi ngamtsona ama azalo mwiswahi usakurubia ikatubenza we Mwenyezi Mungu yampe haje ya tushe juma yinu ili Mwenyezi Mungu ajwa mwakabiza lingosi auka Mwenyezi Mungu amba hindi amekengwa nzu yangamize mruma abe hamba anamfanye jao basi wala ukafanya hizo yambo afanye wakati la ngodo yangamiziwa habana mwedo chumani na kabula na mreta haina mdoni hizo mwedo chumani bahaza ningo nzu amena mtimizizo mdoni hizo pia gemje mwedo chumani lera njoka hansa Mwenyezi Mungu harunga rumwa surati al-Isra subhanalladhi asra bi'abdihi amba wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasaqu fiha عليها القول فدمرناها تدميرا kangaranzuri wa zabadi siwa amrisha wafanye baseke kwa jafanya siwa hakikisha kangamjo uona henye namfanye fadammarnahum tadmira wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh peuple dazibi nation dazibi razangamiza ba'da nabinu wa kafa bi dhunubi ibadihi khabiran basira من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء utukata gabe kabula ke basi wantu yende utulana pa abunge banu umusowaza li ukurubia sha washashido waramu wao Allah washashido waramu wao ya ukamna haramu aranganyize ngo pia basangode ya kabile juma ya bwana mreti hizo mdoni hizo mtapilie juma ke juma ija bayengo ambo ashe mtitapilie na mbaki mfanye babiza mafisi na wajoka kabati hazi ajoka wadungo ujwao lenga ukakofanya ziazi wadungo dao ofira na ihono no witi no ula kama shauti ndo mbele kalma hiyo hai bana mtona behind kama mtoto sifumbulo kena mzirati asate ndo kwa tobo sifuba no tozo oda ujisini saru mze ngaba kama mtona be ukana ngwa kama mtoni fumbu hint katilizo wasitoa hajolizo wantozo ona kwa baya bo baya ba kabati na tena manda mantini kabata ni makapo kama tu kama tu ile kama tu hizo tu ngwa tuambiu kama tu fumbu kana hizo siti kama tu nabikana na mdetse semisili hizo na mdetse energy na chauta ndo komod kama tu fumbu zilo komod aina mnabia mdu mshaha kana udao bo
Vanuka mtu amba kama tila na mfu vanuka ashapaka usiku wale mashuhuri vanuka pati mrume ubiazizi wa basangu wa biazo Facebook. Utukada wana mrubishe bala ufikiri wala marehemu kwa halafu umbono Facebook ufikiri wala mna moto mti wa nyumeni. Halafu wajaba lata ina haja direct enda jina mtu kwa bande swani gari unikemba maji yabo unikemba dili yabo sabo shudo kutia swali kama ikale ya ujanze la bondesi. Sheka ngoda honi wa kana uko na paro katoja bala ngutobirana naye. Mtu mwana kutofikiri bala wala mtu akomfobo onyuma mweze boju zebari Debi banu kamjo fanya exam. Debi jawani amekana wallahi ala hazina jamu mshampisha mrengeza jitengeza mna 19 after mna sifanya kuna sema mnamshenze mna hawara wala ba tukanizingamanya mlimba yidu balamba la yaun lazima nabo bale longa wanga gefosa kuleba kabasi wenji basi ka uchandrede hata ujoja bala makau maida shausiku balomba shughuli ya Facebook kwa telefoni ivyo ngujitsuna ngozi ya jitsunu itenyile ida ulumafuwa ulupia ndio kana ndo watu wale sawa Andwa dumisi washabanu leza mjomba haku. Handuza mrumanga l'hôtel. Abuga kitcheneri ya diodo l'hôtel abugo jofa hapo uketi hapo uno udivida Mwenyezi Mungu. Na muregeyo handuza mrumanga l'hôtel. Handuza mrumanga. Aleza chene epeza l'hôtel. Abuga abuga lazima mjue kana. Sisi garanzo bazanoko garanzo bamaji garanzo mwenche garanzo msomo garanzo unono garanzo mahakama eka hidi hata hida joenza shanga wa mtende yao attention bano bana nifumbo wa mkababa wei bana to akabo wallahi billahi engemi misolo hunda isibana batido hafa kenjeda na bezenyu basa ngizo da babi boni zirenki sha tina uchana mbemwe za shanga wazali de atonge za ritona lycée ngemengoni parce que hakaya kajawa halise irochi Tina uchana mbe esenti ya babaka Johari wa ontipi Shabani yeye do utabasamu no ujewiri no mrohi to hakunu izo nicho mimi ni mremao Shabani kahibi joenza shunga wakabo pia wahibi Raulo ndosha hao pia wahibi ngatika bekikili ne mdumshika taiba jaba sabi panu do ujewiri wa mnaharamu wai do ujewiri wa no utabasamu abugabo izo na kansani mabiri ba kenga wo jokana suala ngujo uzisa Gelazimu hiyo watukufu mafundi watu pia ruambia ukana ngari swali hiyo juma ile lazimu aweni mnduka tsolo juma mbaba kafeno ligo yabo kutia Gelazimu hiyo juma riswali saa 6 kemdo na bakutunjwa unjo sini ngabo kama ndo zangu shamima mtuka uswali lera na bani swalize inna salata kanat ala almu'mina kitaban mawqut ezabidi minti yazini kwa kabati yaziko komor ngamodo na kenzo msirini ndo soma suratul kahf ni rezenyi radi gaba ntuko msironi kekane do msirini womtona zorenda leo njenda honse mimbeba niko ulima mimjomba niko nda tilo wana zifi njasisa lelo ntujo homo huja bamanzo litapini swali juma lelo mino ulima leo njenda na lima gaba ntuko ulisani kekane do msirini na kabul atendo msirini na kabul elera ita gaba ngunziyo ntiswali lera baringa bomndu lo hazini utuka usiku kadha ule rakat gena wabakoma hazini shana mdibuli wa baba hatu natomba hatu walo mijini hatu waswali juma elera wazoea uswali zeli sura kansari mwabiyeni ba amgabo haina fundi watije fundi ba nutena jamba kana shatudo hamba ngabo ngwatudo biende ya wane ka shahodo hamba ba uko emru utojo juwa hwenda ya wana Mwenyezi Mungu sayarambia hamba la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahidin fi sabilillah yeti sawa emru twenda ya wana jihadi غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ekakutirewe ekakutimrumbai utushin ahunge video she jihadi wende utamekana mifundi bangudo hamba basi awemjela nasomena ngo kama mndugula wantu kakubali na mwende ujofe dini ya haheneze maliza hahene shosha hafu jihad ngeo bana utocha ndaito yonga nyamade moto mikoni nenda na kaumumbisa Sede bala teti parone de na la zuki wangu wale wa madajai anibali yaba lamba ntori mbize mwana su wenda bala teti murwa bala mbaka antu bokomba kandu ala sidi toka amanya zapanganyide washide wikatika ujoka ngulana si wakale bala tudongale ebane mabana rusi si ndo ina mrwa su kumkufu ngufikiri bala wala dondo ya dondo wandu ya dungana nawe hapo ashide do iwana
Alafu tabia kan bwana Hussein mnaino da unirijo dunga nanga job kana ribale ya mru to kumzi ama haikura tibo futi fari bari sele bala so wallahi bila tongo jona ya kari dunga na bwimi kam jotende bo to kama ridunga nena mna ate bakantu ke chapasibu bakantu yukudi hata ibera mamdoka da fanya beti wallahi tallah na boka ndo kaza tira kwa wendo la yongi yo hata basa ibarikisha alhamdulillah rabbil alamin yotka ba wala baba ala frene bala timambia kana ntongera bana yabane maharinga yo ni prepare kwa pauni sana ya mugisu hizo da huvi ba hizo ndo zonda babo pauni hizo nga ilazimio aina zijo jire ko ndo mbizu wabo uno ba wele gojozito wa bainge mana. Et si c'est elle qui fout le bordel en premier, et si c'est elle qui me casse le cul, ça va toujours au Jomnike Mahar. Et quand il y a des vidéos Jomnike Mahar, et quand m'toilaki, ah oui, même si c'est elle qui commence, même si c'est elle qui me trompe, même si c'est elle, elle va ça va la tomber. Même si c'est elle, même si c'est elle, même si c'est elle, voilà. Ma kodi ala ka dugo ça. No angalie bwana harusi ya dungana amado tukwa warondo wa mwabali ya bantu wala balari fanye mabizo balari zango zitimu wale bantu balari ajwao ndo wane bibi harusi aba sababu zero go à la fois ajwao la roi dawa ndo wale bahindu amba et vous nous quoi vous venez pas avec moi baleri alina perodan kemtu mais vous venez pas avec moi amba quoi les baode mtu cha vous êtes venu manger simplement et vous marchez et moi je vais payer. C'est quoi ngana mbiona ba. Et d'abord unu mdumshe wewe sisi baba ile nyingi mo hatu jokari ile mo hatu. Ba hii kemdo alola na towe mahari ya hahe. Ba yuye dene ku banu mtuju wako moriza bari. Tushokanga rafikia nao. Na boti liyo basi bati rumale lono wako mori yauka ni wandu marengeze arudhi za wandu. Ni wandu marengeze mazamba wandu. Ni wandu marenge magari ya wandu. Ni wandu marengeze plasi za wandu. Marenge malahawe ya wandu. Fanye masahiri mangamizo wandu. Mpulie wandu mazetu anine majini. Wallahi Mwenyezi Mungu mmonani. Na mjo ujitwa. Eni ulona dene na dive. Eni ulona dene na dive. E manama desire tso inguparo. Kairi. Rimshili mbaviranzi. Wakati yo. Nje. Ekanga bolo na suala. Yaje ya uzise rijo kazakifu ya uka. Na mprepare. Haina katiri jom parani abo. Bombeba kafenoli. Bo farahani. Bo yakub. Haina mria kepre. Yaje ya bemdoka na. Veza mama la kata jao. Na mdoka nese telefoni. Na mdoka nese telefoni. E mwono mro wanjia lelo. Wanjia mro lelo. Doa he juji ali. Wei procureur uli yo. Elamini. Mro unjia hata. Wangamize zengo za kai hopia. Mro wanjia wangamize zengo za kai hopia. Na wakabu. Na mwone bwa komori. Garenga uze responsabilite za hatu. Na mwone. Na mprepare ba. Garijo unengenti ya hatu. Reka wanza reka kwa janza muda utoa hali bi idhnillahi. Na rishilie desire rijwa mnikani eze instructions za lazimu rizidunge. Ba nguna janlie ke inde juma ya mwisho ya azali ya uyake kaihundu ba Mwenyezi Mungu kana zimshindao Allahumma amin. Alipare mana nyasi desire ba haripara rijue izo yalo nizo ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mana nyasi desire huono ezajirinzuani rijibu emajawabu ya uka. Rasi wangazija ngariko zao bari ulili wanga sinatabwa majina mwenje. Rawa mmalingu wako zao, rawanzuwaningu wako zao. Waonti pia ngwangami yao. Maore ngwangami yao, Tunizi ngwangami yao. Grace ngwangami yao. Turki ngwangami yao, Ethiopia wakomori ngwangami yao haina bahanu. Raisi Sambinge fungena tabasa. Dr. Salaminge fungena tabasa. Bobo Shanga wamba hafuntu jua. Zeno Ethiopia zijiri huone akui emro yafanyilwa lelo ngabo wandu wajitsatsaza shamgungu tuwabenu wangu ambao si waenga si hanza jao. Wallahi kena parokana kinyume na mumali haumzuani mimi. Jabo kana mtuwa mineka kabu mzuani ya sunguni yengaburi. Haumali ya sunguni yenga. Sha kaya bakemria jaji permete banu. Yambe wandu walangu wariengao. Hauma opoza walangu wafanyo jao. Wakati boko owa haheno wazaza haheno wababa yahe.
waodo wandu wa akeyeu waodo wandu wa reseveu waodo wandu wa himilia haku ele fujari langamiza wenti abo uwa unafiki sheka mdunge na ndongozo hamba na tsojangalia yeye namna chibale oyodo nda rumeze manifu engo toze mali engo fanyo izo wandu wafanyao ya mungo twamba kanga zijao umuyengani na bwe mndu yena usikunga mkoda nyinae wodo ulo nenti wodi atongeza mtona machi ndi atongeza mtona mwenje ndi atongeza mtona bahindu shanyinga mu mrengao muhadisida nyinae mjombe kana limboni turu kamtina bahandu wafanya ndini eze extrait de acte de naissance eze nguzo pia kamtini zo shahina kati ya jayunga mu mrengao na mnaini ezabari mto muona mu hadisi ya ukana fungu wa sambi fungu wa dobi fungu wa jao eze nguzo zo ntipia zibenu le longa si harume juma ijao ranzori ipare jumaatul ghadab wal fawz le vendredi la colère et la victoire bi idnillah et mafundi ngabo ambao shatu do hamba risira amba karitirathi na mwambe aina utuka urongo wabano mafundi ngamwenda welera ya lazimu mswalize au mbako mohanyu shaka mnawishili ya azali mreti izo Mwenyezi Mungu ya hamba wala tutuma al-aqal na qalba hon dhikrin kam nawdo utui o anzo wa mafilisheni au kana we shetani na shetani haruma surati yasini we yasini wako wako muripi yangu mjua hamba ukana alam ahadu ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هذه جهنم التي كنتم توعدون أبغي أبو القرآنين يا وش اللي زانوا مشاينتي وانروا حف ومن نعمره نكسر خلافنا وما لنا شيء وما ينبغي له إنه إلا ذكر القرآن ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أبغي ما فندي ولو داونا ويو أين فندي كم جوا ما بيوكانا mwamba mwende maswalize juma elera bidi mswalize au mswalo muhanyu shaka mna ujua Mwenyezi Mungu ambe eke usiku wa juma uja na mwende maswali na mresa ina mloni show na mwende maswali na kabula baka mtu hunda faida zangamia bahazali ambe na mwende ekenga bohazi ewe ngo tuka ukamoro ningo fanyo hazembe amekalisia yaho yabo juma ngo tukaenda saa 6 usafukara usana ne wende na bojo jua utimizi sararo au juma ukifanya hazima da Uislamu wende wasome mbabe Qur'ani usome sura al-Kahfi uombeze dua na utahima ghafira halafu tukaba utende shaenda baki hata ile raweze wende waswali informati wende arumeze ezetwara abune maele na hizo tipe kusonka bazali yengo swanza mbalia nenda mtona mumro wa jahannam basi eka shetwana isa swali timro atimize na hii basi yambakana qala inni akhafu Allah kama thali shaytan hama shaytan idh qala lil insani kufur ekambia kana mwanadamu enda timbe na ifanya beyo kir falamma kafara kimra isa fanyeze na hii qala inni akhafu Allah rabbana yamba katiyari yao halafu ndo wake waisa wanjamroni maudu wa kiyama hautimizi ekiwa isa wanjamroni ngo abao ngo ajomba ukana wa idh yatahajuna fi an-nar fayaqulu ad-du'afa'u lil ladhina istakbaru inna kunna lakum wanjamroni bahingo atukambie mazefu ma general hao ne ma director wao kwa banuzo ngora kufanya zila Daudo na mbia nifanye ninenge mnari hali nifanye jao nidumize jao nifume jao basi ngotamba inna kunna lakum taba basi sirika umduga ni soma kaurambi fa hal antum muhnun ibanga mtuka urisofi abunge abo engwa mbojeza uswe mafundi engwa mbojeza ngo waziona nzuani lelo mwana madesire tafadhali maraba menji mwana mafardini maraba menji wa komori wajoka wakansi ngwaredungao. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Endelea sawa desire abonge do ushukuri ya wa komori wajoka ngwa reshilia na urenga dakika joka nchachi ya uone size wekaundo njoshi ndani wanesa ndani ndani emaskitifu maziro ikaundo ya ndremao ndabo yakana lona wananyasi wanzuani walona nkili watushinda waheya bala waonesa mbabi ya ukana wanambabi za wamezi kaundo waluharumwa emba fuarizi ya emba ezinu watusubuti wamba ukana zoti haki ukana mjosubutini umbuwe mwana mamzima wambao ufumwa uo alhamdulillah uo mwengoni mwandu wakuho na zembi ikao desha ledanzilo zima ule jilo zima sha emaskitifu maziro da wala wanrua duhazi walona ankili ukaba mwengoni mwe muziro wahe maskitifu maziro wahe mbaye zinu kujajo paro hunda mru mwenzankili ya sutene mbaye zinu shawe chunda numa laba marufu yabo
kam aminukana yode maskitifu maziro ya ukana wala wananyasi wanzuwani walona ze ankli watushinda wambiwa na nyau kanasha wanulelo inu eza unrasambi na salami zinusideri zitao ukana wangu wanungu wa johunu rejere wa tiyamau rewarenga heli ya ladhimu shiko bidikeri wa dungera wambi ukana rangule lumti wareo yawolelo inu watijewa dambu ukana wangazeja uri yenga nasikari yenge wanzuwani dajwere kasi yenga wanzuwani kamonao zenyuba za wawaruma emiji ya hatu wadu wananyasi wandonizo emajumba ya dokunu ya serikali wadu wanzuwani doa ya kansi ya wansujwa eshiyengo shatu sino wanzuwani nga sina shiyengo endini ya wenge izo pia na wakamba na wabaundu ya mbabiza malaba wasuitenewe mbaezi ya ujinga amandaini nga mjiyo mbabi ya mwande swala lahe ejuma maskitifu maziru mwanama fardin amade marunda babo mdo bingo tuangalia ajende ya fahamadi ajende ameleketi ndio ya lazimu ikao ya pare wanazioni amanda ya wambiye ukanali nuswala la dini wesufu Muhammad bwana bo yatoshindo wana ne siasa ilazimu kelelo ya feedini awolelo inunga para usufu Muhammad bwana ya pare emabani hadi wanazioni ya wambiye ukana ejuma ngebidio riswalie juma rejihunde riseho pareni haina mji wa joswale juma rejihunde riseho pareni arambe ukana karja kubalensi yatu irengwe hali amobo mungu erisalai waswili shufu Muhammad bwana ena mugalidi nano watukufu mafundi wa dini waelewe ukana karna ukubali juma ike hali abanu mwanama fardini utukivu mziro ikauba komori karchu shindora muwa vanule suala lahe juma linu shinutsi inuke tutside sheigera shakazwa vanu inu tartibu ya ukanaza liwoyi ya hunde switi ya harumwe Faransa ya ukana mimi ya mjoshinda ntowe usilamu komori haukane kaundu anza wangalie inutsi mara ya mwando hakaya ikandu anza wangalie karja harumwa mva wa uswali idi ukaumwezi uone hausiku ya bidiri swali idi idi siuye shewayo rijari swali nkahe ya mwando rija harumwa mva wahe maulida haja hati ya mbihanyo harumwe maulida yu ya bili lelo inu haja hati ya mva wahe dini vanesha kota watideshe ilera mwelewe ruba komori inu suitie azali ya kota harumwe Faransa ilia elewe ukane Faransa ukana ngudojua ya towe dini komori kaukari wono Egypti yabo na Dubai hale mruka jaka ujua ukana mrumshe na mrumme mria nje harumwa loteli ekawe ndengo anja harumwa loteli mpaka upresento kana wayihu mlola sha saizo zaba hainu hazendrongo pia zihalalishi hakana lazivyo fanyisha hazonsi pia hebo ngeinu tartibu ya ukana zali yeleze Mfaransa ukana ngamjojua ntowe dini komori hakamaudu wa komori abumaudu ngabajoja mwokana ejo kwanza afunge tsumu ngujojo funga ejo kwanza afunge ngujojo uransi ikawa hatanga bajo pangwa loteli harumwe tsumu bwa komori ka ezo abo loteli ka ungazijodo fanya hazimtsana tena mkomori wanzwende ya hale ngujojo ende ya hale ilia onesekana ngamjoshinda ntowe dini komori vaonesha kotsa watsidesha ilira mkomori nake ashirielewe nade mafundi wa dini na washindewele ukabano esha kotsa watsidesha ilira eujwele wanamnaje eshi sheilera izima enga shitawra linga erango wakati wanadamu wanua lobano akari wono semeni ya kamili wanua kaenda balini wakaenda haruma ntsaruo zilanya kati za utama pesa ngala fufikiru kabo fardini yankili yaho no mnashioni wao ukaleha sukashi nwilera shahazi shinwilera ya ukanasa la kanza ya fai paswano ya upanga mrongo iliwa komoriwa wambede hali ebonge ekakar jakubale mafundi wa dini rajele swala lahe jumwe jao ni swala linule lendelea bainga aminukana edini inu tartibu ya ukanaza ni mwanzo mreshutie harumwe Faransa ya ukana ngujoshinda ya towe dini komori ngujoshinda towe usilamu komori aminukana ebonge mime risale hangu dainu dupara isufu Muhammad bwana bai mnashioni ya parenoa na anya maulama wambe ukaya kene juma ya virajuzi shange bidio reswale juma riseko pareni ariwanileshe jihadi baba nulelo inu karitsimba na kisiasa shenu bana usilamu na singa sitayat na seka karjazifanya
abo si wanafiki unusila mwandrabu sila murulo mkomori amade ngonishio mwana madesire wanume ngoni mwa ujiro uliyo fundi wangu anesheleza abantu ya ukabano azali weindo la yaambilwa ila yakautowa Federal Islamique de Comores banu Comori nudo para Jumhuriyatul Qamar Ittihadiyatil Islamiyya République Fédérale Islamique de Comores azali wede yaitoa lelo hajangwa nzo ya bunguze juma banu hakika tivumbulo wandu wa hili ikayao aroha rumedina kisilamu na wa Komori pia ngo arambu wao ya uka akbarul kabair al-ishraku billahi wa qatlu an-nafs mengoni mwe madhambi madiro do ushiriki masahire ze elimu na onda mndu afanya roko bikayao mgua na urahitu ezengo izo azali ngeni izo hazibuli ngizo msajati mafundi kwa tuju wao ananizo shabora daza lelo hende hatangwa nzo ya tushe juma lizo hamba emnalera mzima woi ngo tukofanya roko hindini kwa andu wazi wende waswali shangwa nzu ya menye dini ntujua banu hambaukana indi ajala ala kulli hali eshiranganyao eshikoutogeza mwalimu hafuzu nongo udeke ha amrisha ndwanya liye msohafu wa unambuwe wa antiye ya regle wa plus mru hansu yaku shetwani yo ambia ola mwalimu epakte ya hao wara ruda energy ni pula wende ya fanyeze nongo plus mru hawatui hasisiza hamaji usilemba indukadha fanya jao unambuwa jao anti hajao kause Qur'ani yanti namna wewe wanza au harfu kadha yodo wakati iko kama balango ya suba mimi ntwami ni mimi amfikiru kazali zindongo ya milwano walimu ne majini wa mwende sawo wadungo wense kanodo sha katuelewa yabo sisi katina risala inji emiadi hatu ngarilindawe mafundi wa Komori waambe singa rjo swaleze juma de rakadha riko uswali kamala ada oanduna watomo chumani wajua someze suratul kahfi warezenyi radisa hao watahizi maghfira ba ezilio tinyangu haukar nawe do msirini halafu oana mafitin walo mijini no ana mafitin kwenda obehele fitina yino nikoze machana maili ngwajo ujwa wenda wahambe shahenye ngamona haina usiku Allah bila henge mro ajo kana bana mjunda mahaminchi au bano tina ufa wabuga hikena tukasibala mbio tsede tsengeri ya zari ya joni kayone baposto yumra ado pashambeza magari yozunguli sha nuno rengati fo bas kamtona kayo akada ena oranzi wakauchererea wafupi eze jaza kaja rumia mapesa ya nikiwayo oseni kaja wa ya rumi kolonela arifika jawa naam mimi risala ya hangu ya uitoa banu ili ya ukaza kifu banu ngamu nisijo para ya ukana arendiho misirini ejuma ikawaida riko swali juma elera riko swali swali ekema jeshi waja hamwe misihiri paske wenda ila mdingo mbanyi mafundi ya ukana ndujwa uzia juma hadharu raika vanjamro netsoka vanjia mndo rizie juma riro msirini riseko pareni heli choka ufosu kuwe yafe shafu jihadi akawe sayonga ngariziyawe juma armwe misiri yatu elera ya saa sita na dakika mengomine naya kari juharikimu karanzori swali gabo wandu male jeshi lipulwa lejeni tsambaze juma arisiho pareni panusonsi pia si wa Komori ejoka ufangu jokufa ejoka kanamu gujoka kanamo shagar amino kariwani liedini ya Mwenyezi Mungu amino kayo de risala na risala inunga mombo Mungu imaulamau no wana zioni waishilie wana mafardin maraba meji mwana ma desire abongo nishio hao naam izo na kanzani utimizize ndo ukana wandu wa calcule izo ndizo njoka umwambia neze nsuri raziba usozi nubanu ba ramba inu jumaatul ghadab wa nasr inu juma ya koler na victoire biidhnillah yaweza lazimwiti wandu wa calcule kabati namna azali ya joshi ndo behajeshi armwe miji hatu pia armwe misira juma yoti pia wale wazieze swala yabwe misire minji nganzo iwonese ya ukana ngari swaliwe juma azalika na ubehajeshi jeli zingizo msira juma ikoni wake kwa swale juma emiji loko Komori pia haina mji yao ele jeshi la zali watukanda mna jeshi wao na majeshi wa ilungu wazi wandoke kwa swale juma mji wa kamili au hizo ndabo au reji ya kamili nda
ejuma ke video iswali welera iko swaliwa haina mndu najipanga yabagari jo mwambiani utukando tumani ndabale shonode au yabali yebwe au yabale mba igongo kaswe ngale ndawo mwa jihad safara lelo wallahi mdungo ndawo mwa jihad tikanza na swali ejuma ilera Mwenyezi Mungu na mtume ambaye na swali abo minga mbali yo swila habai jokiri ni zwila nikeka ni swali na mitifanya bizinji kama zoni ufirliwa ejuma ichawo kanzoni mndu abale shonode au yabale shuma au yabale igongo au yabale yebwe au yabale ndoko sa kutamundo enulwe namba hindru ya uti abanga mona ujusi wachamfu wao wende wabeze mpine za kaiho pia ngabo magauni ngabo nkaba za gomu ngabo madamjani yao pia mdujo utamro kaizo ndizo wanzao wodo juka unjia warejaru me magari ya hemika tondo wa dolala shabu timwambia nyokana banunga lipangao zendongo she safara lelo abo minga mwedo na ulwa wanabanga mina mwayeza uwe mdo ya tukanzani uwe hau ekatisha ukando biwa ulwa abo jeshi hatuende guo mrio na ndubo hao bako kwa henge yabo na mzaza hene mwana hengo yabo na mtutu babo ntemro yabo basi shalelo kabati jeshi wa uroha ende ba nwende afanya ndoko zinrochi karna uchua ça suffit yabo Mwenyezi Mungu hamba wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa na mjipange kaka mwenda wa mwema kafiri yani wakaya numa kafiri eze problem zino komori pia umwenje macho msomo unono mahakama watonzia watongo eba ibi aji concentre na majeshi usude swala hai basi yabo lelo mafundi bati fundi banu tena jamba ukana shatu hamba ashe shani sido hamba basi yabo ngo mbe hangu na kokwa hangu buna warehemu wao tukao tuwaone wawane eshe jihadi au ngwa mzaza hangu tushinda do tukanda wale eshe jihadi shade jambe mtsai bana utweda hito mtume kataka udo henda wadu henda idojele swala na zoni misalibu mafundi edi mafundi mtume hadu henda harumweze bwana awado kanti amba mitiba njeni mwambiani inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira mtume atakante namna hiyo basi adamba na mwede nyinyi atobaki maka kaja parubushi enkode inu ghazwat badr ghazwat uhud ghazwat tabuk ghazwat khandaq ghazwat ghaiba ezembwana izo pia kozi wanacho amge batemdana chabara bobani yokashanguru hamba basi gabo ndo butukana wanzo wale vine no mazazi no wanu makoko ndo waneshe jihadi ba hofundi ulo nede fusha onede fu kono shangu do hamba bintina rongo si kartina ja urambe kamda no ngo bina zambia basi ashe nduka zamba basi ngedi sentatu par je do basi se dukanti wanu ndegezi yo zinu ndo si fasili banu basi no amba kana qala ta'ala bala ikobidike mbenisha baruskira bachiruba je ile tukobla zimike wandu wanege mabido ya mafura bala wayaholele magari ya la pia ya relese hula ya yehula na mkwe ba wangu tukanza geze mafura nena mdu yake na damjani la gashi na zilubaba de safara lelo gefosa kula waza lingu tao kamona wa Faransa madamani premier ministre a voté wakati timizi kajawahi ya umemaji Aïssa to lelo samba Jean-Luc Mélenchon banda we mdu mais c'est un garçon makuro jenda zango jenda za wabushi banda tato waguto limoje pia no licencié wabushi wamba nono o amaruku de namna hiyo pia haina wandu watu wangu wajitapili yao epanunga mtu kwanza etinde dunia kamtila mjuanili yao na mjuanili mkena maji mkena mso bazali atade machi ya ngamba si mtatir touche si sarkubaliano wanoda po maisha kangara choka orenga turu ya 2010 ans hatu msamdumie 7 ans et 10 ans hatu ndio zirumi wasarkozi na mustadrani na dobi wadumie 7 ans ide mabulie malaba yao ya tiado himili asali ebana bwanzwane mana mlona mustadrani mlona sarkozi mlona zemiru adina wopia chachoka ebana mtu wambia mdeli yani hit mafanya aéroport international les avions do Kantiho bana njo chamba kana waudu alona poro si kartina poro mali waudu alona zembene shahuda si kartina kamdatira na marada idensi hatu na nti baba nuinuri ele wakana kabati ukamtina rugoza bani nyinyi amanyi distributeur ni kofanywa sibo bundaki wala na kamaza bari boko ese distributeur izanyu joni kamdo kartorantina shaka mtuni kamdori ale ilo muhimu ranzi habanyi nyenge mmono pesa ranzi bahi mjoli waze carte bahinga bwanzwani boke ikawa ni majana matano udi waza sambi udi waze tournati udi waza cha kusala mtukum aenda boko libo sauti ya komori abwanzo ali boko ikawa ni majana matano udi waza ukabala o anha wafumu bari ni pia wangamizwa maore udi waza ukabala ngabo mdudo sambi udi waza ukabala bahamba baidudo tournati shabo utojiunda njemjudo ipasa zeitwa mabangazicha emi mifahari mimi mkasicha emi ngamina rugoda zivini menga oni na mdedani rongo
Ikamtuambia Azali ule na jeshi na mapesa ya mama mwambia ukafungua mjomba hatu ufanya chai. Sheni dani kasema jana nyirienga. Gawanu wakauta indwan. Ewanu wanda huyu wanu machine wanu Amerika wa. Waitwa imdu mjomba twenda sonyele gauni yaragele gauni la kokwa sonye. Ewanu wa Amerika au wanu machine wa wan. Wanu wanzwan. Wanu wanzwan na muone. Urienga wamuda mwenye turiato opposition kazi aina jauta teje kazi yanka jawara de kwa wafu pia wabaki mitulu wankamtuona bo anzwani bo watatu anzwani yakuwa na hani wafu maore pia wapulezi twayo pia wafu mabarini pia ebana wafu barini da boba tozilio kikalifanya rarengezenti kamili emgazija nzuwane mzwani ajangazija emgazija nda mwali anza nzuwani ajangazija rakanunya nyatu nemba ubinadamu yatu batanyi mnyide mahimilia Azali yatungo baada yana usitole mapesa jamnikani vango filo inu mtu abura mwede bana intu bura inu mniko mapesa ngwana mazoini kwa tamba mapesa na tukati mashiani na tukati fanya zero gozanyu ntilo manyi sizana ina usiku ezinu ngoto kwa samba chitwa bia medasi bokomoro ezinu mtu samba wao pia wachija hiyo na mwambie kana bobo azanga tutambia kartina prefecture bo azanga ngartambia kartina jao ndajibana sana jamba macha ndajibana sana jaramba macha babanu wakatinga gamtuko dekuraje wandu wakamzade hiyo ado hezamba biza majimbo wado ishia wamba wengi wazona wa Komori wengi jao abasabasi wandu wafupia yabakika iriba wandu wafupia kwa tujua ngadonoda amunge yabo lelo ngazo ife sankule bo Komori namtulie nganzawe juma ichao ngariswaliyo elera ya lazimu yo de instruction ya mado juma ichao ngariswaliyo elera ya lazimu amunge yabo kozo watukufu kabati za betizi sababu wanu wao amadi banu juzi wale waona na salama nao anakati mdaone ema kandida wa Komori wanu pia eronge getungo wanfuka changar jo wonando kamgwa benzi sawan kamonana da mwan wande madu wa hensi ya hatu wao wararu wande madu ya hensi ya hatu wanazijana wa Komori na maone ndo ranziba la hata banu wandu mengoni mwandu wanga mizensi ya hatu Mwenyezi Mungu ngea Mungu juonesi we juzi kabati msomo kabati unono kabati nongo juzi ajwa ile wana dasi nafati wa parani fati una dobi edonga bukana ruwa ile wana nafati ezinu mbuzamba University ya Komori lilo na mezi mtu wazokanyi wanadamu warambaka nazori fanyezi emanifu waramba nduna soma bareni yodo wakati wa juhao wameokana ashe mzaze Sharifa toi daena kulu ngamona kulu mzaze Sharifa Madam Sati wandu wa juhao nili yao wawaza tu wandu wa juhao himili yao wazali wado fundi kombota wao saboze partiza wanazijana wanuba o wanungu ndenza wabao eze partiza wanazijana kamkara dhiondo ulimando ni mgu majuha mafanya barongo kwezi watukufu yaba haina mduna tukuwa wa mwa wao shabatije mdubanu aja kanta domba ukana wanuri yenga wanuri fanya jao mufti le longo ndo wafanyeza lazimu hau omuswa hukurubia baho ekakuja fanyeza lazimu besengo nzo omuswa hukurubie amuge yabo izonizo rakantare mwambie ni ukana namtulilie bejuma nge lazimu yori recuperensi ya hatu ejuma nge lazimu yori recuperensi ya hatu shange ifwe sankule ondo juma ani leo kabati antasibi mduna bale shonode na bali igongo na bali mbahindu ikayao ya bale mawe ya toma bushoni ya 24 dune juba